Kuyamalanga. Yona lo Mavusane sekhipha inamba. Isibali amane reads mfethu angeso lamba kanje mfethu uphethe umlilo. Nawu mfethu. Nale channel leli landa inyuku rekhasilami isibali. Yila ma channel awatonsela inamba for abogogo yabona. Liyafika ekseni songabuma 9 liyafika emini songabuma +1 lizobuya ntambama songabuma 25 uyilanda kayi3 le mali sicela utaki ngizokuphathela igani silanda le channel sikaSilikavusi kusasa hayi jakuzomela ukuthi ke sifike kuwe lapha ngabo 7 ekseni sophuma ngathi esikolweni thathe sho ukuthi sicela uniform are sibhekini nempahla zekhaya alright sharp ngamampela kuseni mina amazi 7 kudala ngivukile sengilinde avela le phathisini eJonesbridge ngimbhekile zendoda siye ke alright asiye ka sifike kabovusi ngidonsa imishini ethu ngimnika ivili trade lama security lincane lasha 5 bam bayazazi ibhamu labafana laba yimi umuntu ebekadoma akalivula iphedu awu mina ngibone la phakathi ukuthi abantwana naba bangibhekile kanje awu nina nizivula kalula le bhamu lezi ngathi ninazo izimo mina ezami mara mina ezangihlula oleli kaMavusane liphuma ngo7:30 sharp azakep uMavusane libele yaphuma iscout channel lakhe ayasho nali liyeza sengihlenga ublomana la umagogo lapho yazi bafaka ikhwama zabo lezi encane phakathi kwebheke e1 kuye oyi1 lapha efestireni uvaya nomfazi umuntu omnyama le bag bayifaka la ngakuye then abatshela inamba yabagayi channel galo sister abatshela inamba lo mama asuke ahambe ayoyenza le sign yakhona makabuye usazoma isikhashana lapha maybe basa check ama number ukuthi ubani ubambile sifaka imali asibe sima check mina ngiphethe umashintshe kwaxa ay sarende le child utaki uyangada akulo sister vele ukwaqazela kanje sikahle uvulela nomnyango mina ngivula ngamnyango weliphamise izandla ikani phela yasinda ngibambe ngezandla zoyithi ivula umnyango man isilungu phela mfethu parajama mfethu asivuki vula umnyango mlungu man vula umnyango hey lo sisi kuze kubuye unginceda ngathi alitshele le jana ukuthi ngithini hayi vele livula malivula liyaslide la phansi la enyaweni za la slide la kanti malilele kanje lilele phezulu kwegani kuliphethe igani na ngiyalipoint akusho lele ngibonani i-ring wedding ring yazi yangisiza le ring that's why namhlanje ngisaphila so uthi ngibona le ring ngithi inkosi yami hayi liyangiyeki vele ngiyazi i-ring yabhadala mfethu gold sharp le channel limanyo khipha lamasimbe ring ayimaniqinile le ring iphuma isala kuphi emlomeni yawo so sinyajika ngizongena kuphi uvusi uyu drive vele sekahle uyareva mara akakasuki izosuka ngereverse ngena la emva kwavusi mangiceda ukuvula ngibheka le china liya ukuthi lifuna ukudonsa umshini lo muntu wanyakanyakazi yona china wenzani mangithi yar lo muntu lona angimbazi ngimdubula kanje nami like uvalo ngami labo ngimdubula ngiyabuya mangithi bese kayidonsile bisho ukuthi bese kayibambile ayi donsa bengakaphumi yonke ngivele ngiyithathe la esandleni sakhe ngene la Cresile nalisha Mavusane le Cresile reverse 1 singene yasingena kwephindlela wona sibali le ndlela le yasemqashi ingaka yenzwa isikontiri
sho ukuthi seyi-rate-iwe phansi bathelele intaba lezi ze-crush ya le ntaba le yamatshe ya bathele yona intaba ezibhayi ukuyali so bazolalisa le nhlabathi mara iseseyinti le ntaba lezi so mo driver la kumele ulibele ubaleka and mawufika eduze kwentaba angeke use nge-flatboard like kumele at least u-reduce ispeed sakho undlule le ntaba bese njalo uziyophuma iyo sibala ubekile-ke uMavusana uyayishala egresile athole enye like ayigibele le ntaba imoto makumele ibuye vele igubude nathi imoto lango-ke uvuze and la eceleni kwami ngene la ngisemva kwa-driver-ke la eceleni kwami nayo inyuku ngiyayibona la emlomeni bengine-ring sharp igani eyami igani vele sengi-aphile ngifike ngabeka le yale China sesigubudile-ke masisidizi ngathi besibhema ibenzini la emotweni labo umama labakhalisi maye ngapha sidizi sonke la emotweni mara yena uvusa abenelakhe abaleke lo taki kusekasi lakhe vele ngada emathurumini line yabo sekasi lakhe la sigubudele khona kusekasi lakhe athole naye usizo yimi manje umuntu osala lapha emabhicungweni fike ucala umphakathi lapho surround angihlaphukelwa kunomsindo and then no kwenzakalani bhekisisa ayaya ngenzeni look after skati nawo kabublue abohati then ukena uye lo ubani wenzini bangiphaphama sinyakafwa gani yadonswa emzimbeni and igane ebulele utaki ubaleke nale 380 ngitholakala ngale engibulelele China ngayo nale China emotweni yatholakala le China inyuke China nayo la yes ukucwila kwami it was early 94 akusasizi nokuphika nje bangisa police station Mchachane angizange ngihlala even hour lapha eOrange Farm bangise Titieri Hof Frenaching Hof Layoff ngihlalanga nokuhlala layoff maybe ngathende ka uma 3-4 vele ngalivuma necala lakhona hey siyenzile lento angibamba nga live and 10 live for mera 10 for Robert so abacala bakho baphi ngesikhathi zilangaphandle le imbuzi lezi uvusi ubhore no sengibuyile futhi uvusi ubhore no sengibuyile lo utaki ubhore ngisesejele mabasho angazi ubhoreni mabasho bathi bengisesedanyana nabe sikahamba lezi zinto lezi zamakulwane bamnyathela umphakathi bamkapha bambulala ngihambe 94 5 6 7 8 9 2000 makuzobhori oledi it was year 2000 ngoba ngibhale 1999 visit request like ngifuna uvakashela ngaphandle like ngokubona amajita ayaya ngaphandle azibuyele yabo day visit yeah day parole day visit
i-paid visit like uvakashela ifamily yakho ngaphandle maybe for uphuma kuyi-Friday Sunday ngo-2 fanele ube sesejardini ngibhale bayidismiss bayidisapprove kanti ngathi ngiyezwa uleli 2000 or hey nalo muntu owezwa ngitshela uleli lami lifile ezwa ngathi imani ungizela ngemehlolo manje oriyeni uthunyelwe nalo muntu lo mama amubholile eyona sani ungazongihlanyisa uleli lami ngingalazi nokulazi uzongitshela ukuthi libholile utshela ubani yenye ngizalwa nayo la uthi le umpi yakhe uzongitshela indoda uleli libholile biological uleli lakho sho libholile mama amufile uyamazi mama amu ngathi mina ngingamazi wena sami shako it was 2000 ngisuke 2001 la bengise Stoffberg section ngisuke ngicela idraft like eyanoma kuphi banyise evenda alright bengaka understand ukuthi life mabathi life sentence bakhuluma like ngento enjani inambe enjani life bengitshela ukuthi impilo yami yonke like ngiyospenda behind bars you understand kanti no like kuya ngokuyiphatha kwakho and convincing DCS ukuthi how rehabilitated you are, how committed enhle ku committed kangakanani ukuthi ngwabuyela ku society umphakathi you understand mina bengitshela ukuthi like idili kajele kumele ngize ngife ngifele ejele inewe yokuthi ngize ngazama nokuzibulala awen ukuthi ngenze kuningi ngenxa yayo le this sentence you understand kuningi like kuningi ngenze kuningi sibani ayingabona sengihleli 11 maybe ngihleli 11 2 year 5 months baze ba believe ukuthi ngisimumu I don't speak to anyone le so mina anginizwa bafethu ukuthi ngithini but mina well mangizokhuluma isiZulu ngiyazi nezongizwa but ngizongenza isilima ngizongiphendula ngesiveni so I rather keep quiet ngathula balanda le bar lezi ekhuluma like ngama sign language labo ke angibezwa kokugcina kuze kungcono yena lokhulumayo you understand angikhulumanga namuntu la from first day till bangibize eoffice in the CMC bangitshela ukuthi i-transfer yami i-approve you. After how long? It was 2 year 5 months. Ngibele ngakhulumi namuntu la. Bathi ngizohamba it was Tuesday bathi ngiyahamba Thursday. Ngiya eKimberley. Makumphedo wami lo. Yeah, umphedo wami usebondeni so ecinini leChina. Lo mphedo landelayo bokwenyawo Juling Smart abatha. Lo ngayiyo kapaphi na usebondeni. So ngitshela le Juling Smart abatha yesibali. Hey, ahlanya le pari yajumpa. Yazi la uthile ya like kwaba ngathi like izwi isipoko sikhuluma. Ya! Ay! Yakhuluma. Iqwalisela yojika le emuva etoilet. Yaringa le out. Hayibo. Yini ngalo muntu manje? Eze bonke like namakhalata ala eselini. Imase kanje Prati. Umuntu lo bengifuna ukumshiyana lezi zinto mase ngijampisela kanjalo. Ufushena. Lokara mashiti ne sponge sambe sisishi.
isponge lesi singidala phezu kwaso ngifuna ukuthi athathe lesakhe esidala asilethe ngapha athathe lesami asibekela la khona namashiti crispy wamashi ayibo lo muntu lona ayaphinde like abone ngathi ngimenza ihlanyo or ngathi amadlebe wakhe or yini akezwanga kahle ahlala ngibheke ayithi manje ngalesikhathi esibeka jumpa senza imidiyadiya you understand siyavala so ngamashiti ubeka chache umdiyadiya wethu awubuyisela ahlale la empedini wakhe angibheke idama yona ngenza isilimi ndoda uyakhuluma ngithi ngiyaring hayi man so why sonke lesikhathi bothulile ngithi no sibani namanje ngikhuluma nawe ngoba ngi-understand ukuthi uwe uzwa le language engiyikhulumayo yazi ukuthi bengifuna ukuthini athikhuluma semzini ithi uzosala nelokhari Jones uthathe iy'nkazanyana ezimbalwa for phambili yabo bathi ngiyekho imbali ngiyavaya Thursday Tuesday fana okay cha semzini cha ngihle ngimgayisi no isponge Ukraine athiwa alesi siphelile it knows ucova lesi no ahle sishintshe senzelani laba bangathi masengihambile hayi akusisponge salale sinasi isponge sala yabo ngika isponge neshiti uletha lesinjalo ngisibeka ngapha ngilala kuso sinjalo 2 days Tuesday Wednesday Thursday kuseni makuvuka nyama hayi ngivaye ngeKimberley fike Kimberley ngibhale request via weekend visit yangaphandle bangangi-answer ngiphinde via abangiphendula approved yayi kube ngathi ngiyazalwa ngiyangaphandle wasibani Kimberley angazi muntu i-weekend visit ngiyangaphandle uphume wayapi Orange Farm usuke Kimberley ufike kanjani hayi bayakuletha efrenaging bakushiya Gemkor efrenaging Gemkor nawo mawubuya uya Gemkor yakuthatha ikubuyisele ejele yini Eastern Cape ne Northern Cape yeah Northern Cape ekuferi dangam ekukude la ekuferi da uyalala endleleni uyalala uvuke ubhore kuchazeka hayi mfethu suke Northern khona la eKimberley ngaya kuphi eGoedemount le sikangeni between Eastern Cape and Free State nara ke ngihleli lapha ke ngihleli kakhulu ke yeah kusuke eKimberley ngiya how long eKimberley eKimberley maybe ngihleli boma 1 year nenyanga ngasho ukuthi boma 14 months or 13 months ngihlalanga eKimberley kakhulu la ngihleli khona kakhulu kuseGoedemount lapha eMaqhoseni lapha ngihleli ke lapha ngihleli lapha yo from 2004 maybe ngivayela before World Cup makuzo votelwa uJacob Zuma 2009 it was 2009 makuvotela uJacob Zuma ubuya kwami ke ngapha eStoffberg eGrompende maximum Stoffberg anase maximum yaliwa yazilela tshelele leStoffberg man bekulapho bana ama Air Force 3 nama 28 atshelele la azokwenza ungathandi like izinto isho ukuthi uma sengiyawuphatha nemara yazi makumele ngikwazi umuntu ngicabange ukuthi ngizoboshwa vele kube ngathi ngamnyonyobela lo muntu ngibona uyimi naye sibe yithi kuphela ngikwaze once ungatshela umuntu ukuthi ukwazi ubani vele ufele lapho
Macabanga nje ukuyejele 2009 ngibuye eStoffberg ngiblome 2009 iMaximum sivote after my election kaJacob Zuma 2010 kuzodlala iWorld Cup ngithola medium yami ngilahlela khona la eStoffberg eMazenkeni from 2010 Mazenkeni angihleli nakhona ke eStoffberg 10 11 12 13 yeah 10 11 12 13 makuzochiswa ijele ke basithathe thina abantu bayenza ama life basisele eStarkfontein ijele le Starkfontein ne ijele or isikolo sabantu abahlanyayo or yinda ngoba la kucwela amahlanya isibhedlele ya mara ngathi danyana siswela bonke ama life nami ngithathu ngibe ku first guard webuyayo dawona ohlanye unosile angicelanga ukuza mina lana ngithathu umthetho ungilethelana bathi ya mara bakubona ukuthi wena uhlanyiwe no ndoda wena one side ngasukulimaza amahlanye vele mina ihlanye mazongihlanyela ngizolihlanyela phela bathi yolalana laba imnabo Ndumiso ekseni basithatha basibuyisela eStoffberg bathi bangifake eMaximum engakhala into embi kabi yo ngewezwa indoda endala mayikhala ngiyima hayi Maximum again sengine medium mfethu yini umehluko ngimele ngiphume awuphume Maximum Maximum ukude kabi nokuphuma ndoda awukakazi ukuphuma wena usazolala yini hayi Maximum ngikhale blind mfethu ngikhale ngazi kwazi kwasho linye time lathi no lithi ntate never alejina utlamela bemona akeli mamele mthamulo uruya ka intate kwena ngithi no baba medium angeni ngala angeni athi tisatikiti ngithi kubo bayiphethe kubi tikiti yami bitso la ka ke bongani mashinini sheba that time lifuna lithola man sheba mthudlela nje right man ulela nje right mukhafinga bangishaya ngamakhafa ama-short step bangifaka emotweni ayazi ungivayisile time medium